many sompali sang ni somni paruk ani hey South Korea lampang chuanin robot mong ten lo neya tin MPSC lampang hian in thu chua an lo sia ma he thi chu azia lo lampang de ulekani chuanin online sarkar quarter lu deal na le Mizoram house khendil na chief minister in la ha sial khop mai he thili chuanin donor minister in annuai tel akror tel aron sanction rup mai bokani heng news te kan soizawa kan reaction ma ka hril du cheu chu tuna hianin nelit aizol center a hianin admission ati theya he athat pi ke mi chu keni mizo te tan tribal te tan hian helai huna hian computer course te le engineering course sang te hi athoni na zir thayani he BCA MCA tin diploma in computer science and engineering diploma in electronics and telecommunication engineering chuanin BTech a hianin artificial intelligence le machine learning tin internet of things le MTech a artificial intelligence heng te hi tuition fee a free kaini ST te mizo te tribal te tan hian a free o so ma advantage lo laula nelit aizol center a hianin admission lo wati sup turin tu na hianin intan du saktakin he thil hi karon so in helai phone number a hian hindu chuan in lo wa bechiang don ania o khami ha kan ron soi ma support du ani ole tuna sonin kan react chanang ei min lama khanin donor minister le kan chief minister te chuan in project an hongrup mai ani he project hi atha ang reng khop maya amaro chu ke mana ka soidu tak zo ka chu thil pakhat ania chu nge kan ti chuan hemi so thing song bol na din na tur tan hian cheng viable se somthum point pakhat pathum hi donor minister hian in ron sanction hal rup mai ani chief minister Pu Lalduhoma le donor minister India te chuan in nimin tai khan online in Mizoram ginger unique selling proposition project viable se za somriat pakwa point pasari pariat se natur sustainable ginger cultivation and value chain development project an hongani rup mai na post harvest management le processing of mantur chu sanction hal ani hey hi acha khop mai he project sustainable cultivation farm mechanization le adangta hi ministry dangte ne na thok ho convergence kalpui turania heta post harvest management le processing ero hi chu NEC focused development component fund atanga tho turati ania atho nan hian cheng crore somthum point pakhat pathum cheshan ania chu project income project honna income ne izovela ministry of donor chuan in he sum viable se somthum point pakhat pathum hi NEC a hianin a sanction fel ngal ani atha khop mai he thila hi chumo so thing hi chu nia ZPM lampang yan flagship program an nei ani boka ma an la tha hei an na tho hi ataka mu thei ania thil pakhat kan soitel du chu hei asaman in thang zo deu chia BJP a term thumnan an tling le ani engwai ngen thlin le kan ti chuan engdang ani lo nia politics sun khelte meu mai asaman politics khel dan te Mizoram kan politics khel dan te ain ang lo adang lam amaro chu thil pakhat chiang dewa mu thei chumo BJP sarkar hi chunia kan thria mase na hin thok thatle tani infrastructure development lama hianin an tha mai ani an na tho hi mi puite hianin atakin an muwa atakin an chor thei ani chu wan chonin an tling le ni mai an politics khela chu engpo ni se chu wan chonin Mizorama e ruling ZPM te opposition MNF congress ta po hianin hei lo observe fila lo zir chiang ila an na tho mangin an campaign na sa ni an chief minister Himanta Biswa Sharma Instagram page te chumo e khami kumnga kum som chunga an na tho zong kha reels ang khanin mu tur om vekani na an lak zo zai mi nuai tel thalai nuai tel tan han pek khatiang zong te kha mi zong mu thei turin social media an pho chuak na sa ni an na tho mang khan campaign na sa chon hemi karon soitel na chan po hi tu na te po project an hong le ta so thing chung changa te tiang hianin e online na sarkar court tal lu adil na le Mizoram house khendil na te po te hen chief minister in an hong le ta heng teng te hi Mizo mi puite na thil ti ol samna a chora kan chor tang kai thei ngal ei physical infrastructure atakawa mu thei chuni kherlo ma se hetiang thil ti ol sam zong le hetianga han approve zung ol sam thei tur zo hetianga kan chief minister te na man han la hi hei Mizoram mi puite pon kan chor tang kai do ni na laga ka soitum bera chu Mizoram politician te le politics lama tuite nakin zela la in candidate tur tan po niang na tho manga an campaign hi a tha khop mai ni chu wan chuanin ZPM te po hian tang zel sela ti hianin sang hi som hi pariat election a te po kum nga chunga an na tho manga an campaign ngam ngat ani phei chuanin
performance based campaign kan tiang kha an tingam ngat ani phei chuanin Mizoram in politics a hianin bungthar kan kai le zual do ani hatianga thubel chian do lo thudik tok lo manga hanin be kol vel mai ai chuan enge anti enge na an tho manga han campaign kha effective le zualin ka ringa he MPSC lampang hianin thupa an ron choya he thila hi a common lo ang reng ve khop maya electrical engineering post sari atana recommendation an siam tura post pariat turang zokin result kha an lo ti chuak pala a zia lo khop maya mi puin he na le abik takin atuar tu a victim chunga anga idam kan dira ni tin MPSC lampang chuan hetiang hianin thu chuan ron siama ai poni se nia thil ti sual te chu om ve thei ani an ti sual pal ani a hetiang an thil ti sual pal puiting taka kan ti sual pal liaw ani min ngai dam sham ra u hetianga statement an ron siam hi nia MPSC roi tu te hemi Mizoram Public Service Commission laman ho tu te ril ru puitin zia tilang tu te po niin alanga amaro chu hetiang thil hi chu thengle to lo tu ra du thu sa mani a chan chu atuar tu lo ni bi kha an nuam mi lawanga se om viawang chan chu thling ang te khan an loin ngai ve pal theya mo khatianga an nuwa pasari lo ni le ta si kha atira paret an nuwa pasari lo ni le ta si kha khang kha apoi amaro chu a thil theng to ni a ti non le to chi mi lawani ti kha kan han react tel ni ta box se ti chu a to bera chu hei South Korea lampa hei a news an post na hi rei to a ni sari kalta khani amar ka mufu thuta common low kan ti khopa robot himong khai a common low la mai in pot South Korea saw the debut of its first robot monk at an ordination ceremony held at Seoul's Druga Temple on May 6th. Yang korten hak tir ve ni kal ve thap bayang kal la tur muna khan The humanoid robot was given the Dharma name of Gabi, meaning mercy. Gabi ti ani aminga himo he robot hi. The ceremony known as Sugeshik, or the Five Precepts Ceremony, is an event where believers pledge their faith to Buddha and his teachings. Buddha lampang ani Buddhism lampang ani ang poni se ka ron react chan chu asa kholampang ai ma khanin robot a hi ni min bar khai kho mai nga tan ngen manang o khatia so eng ang ri rungai to na nge put ve he robot hi di ka ngai to da hi da ompok ani common lo he mai. Sixth was a special event organized in anticipation of the upcoming Buddha's birthday. Although the robot was ordained as a lay Buddhist practitioner, it was also granted honorary monk status for the ceremonial period leading up to Buddha's birthday on May 24th. May ni som ni pali thleng chu honorary monk status angkha he robot hi pek ani don ani woni me ni som pali ania ni sari kalta chu me ni sari ti vel khani maya chuanin me ni som ni pali thleng hi he robot hi monka atang don ti na ani tat mai na he thile hi chu history ani kala senga ai mi lo honorary monk status for the ceremonial period leading up to Buddha's birthday on May 24th. The 4x3 humanoid robot model GI, created by Unitary Robotics, entered the initiation rite draped in typical Buddhist monk garments, also wearing a helmet resembling the shaped head of a monk. Prior to the ordination, Kabi also participated in a purification ceremony called purification ceremony ate lo tel anin hlan thianghlim pui li me robot in hlan thianghlim nge thil ti suala nei to ompok a chuang lo ma lo choi hlan thianghlim ve ni tat mai na he thil hi chu common lo khop mai robot monk me han ron react tel vele du shim shimani news ti sang kan ron react kol pa khal mo ka ti zong kha tun tum news atana kan han react zoi thei chu ni te se video le kan in mule theu do nia